Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Immaculate Mother, to you do we plead. To us, God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us, repenting sincerely of our sins. We ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation begun, destined to bring to the light of your dawning conquest of Satan and rescue to man. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak. For God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. May sure your aid by the depth of our need. Then from your throne at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying.
Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same, while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children, that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by your loving concern for others. Loving Mother, help us. That we may proclaim the dignity of work
by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, these do I long to see. The bliss untold which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss in stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, these do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand on the shore and show him at last to me. Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them,
Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na mga paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namamotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuko po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the gift of life of Jerry Escuro, dulot kan Escuro family, for the gift of life of Daryl Romel Arienda, dulot ni Mr. and Mrs. Efren Bea Belardo, birthday and Thanksgiving of Talitha, offered by Dino family, for the gift of life and birthday blessing of Kulas, offered by Chane and Chojun. Special na kagadan for good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kagadan, dulot ni Domingo Peñaflor, for friends, family, and own healing, dulot ni Jenny. Special na kagadan, dulot ni Giselle Aceituno and family. Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Victoria, dulot kan SAA Grade School Class 74 and High School Class 78. All Souls, dulot ni Meds. Simona, Edgardo, dulot ni F&S Velasco. Juan, Gloria, dulot kan Asopardo Cantara family. Froilan, Erlinda, Josefino, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family.
Sixto, dulot ni Irenea Garing and family. Ruben, Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot kan Sanyosa family. Cirilo, dulot ni Muriel Huab Deto. Domingo, dulot ni Martinez, Bejerano and Rivera families. Lorenzo, first death anniversary, dulot kan Amaranto family. Veronica, Eduardo Sr., dulot ni Sheila Broncano. Azucena, dulot kan Rokuyan family. Janice, dulot kan Kua and Lustina family. Adelina, dulot kan Dino family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Mag-awit sa kakurangan, kita sa iyang banwan, inapon maging manan, inipon maging saro, sa Diyos na mong kagtubos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Ang Espiritu. daw na Miyerkules, enot, kita nagkakatiripon sa pag-arang, paghagad kan tabang kan sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora din danay na pagtabang, our Mother of Perpetual Help. Iniban po ang ikatulong aldaw, kan sa tuyang misa triduo sa pagpamigbi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Isabay taman ang sa tuyang mga personal na kahagadan asin intensyones, pasalamat asin petisyon. Ngunyan midbidon ta sa tubang nin mahal na Diyos sa tuyang mga naging pagkukulang. Ihagad nin tawad sa mahal na Diyos pagsulsulan, tanganing kitagabos na uya digdi magkanigong magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasadaan. Asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos, nahulikan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkan na kinaban sa imong mga paratubod. Tawanan banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa kaurip naning kasalahan.
gibuhon mong makinabang kandanay nakaugmahan. Uli kay Hesukristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade sa pagkasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin Henesis. Kan mamatian na ang gutom sa bilog na daga nin Ehipto, an banwaan nag-agrangay ki Paraon sa paghagad nin kakanon. Nagsabi si Paraon sa gabos ng mga taga-Ehipto, magduman kamo ki Jose asin gibuhan nindo an anuman na sabihon niya. Kan an gutom nakalakop na sa bilog na banwaan, binuksan ni Jose ang mga tambubong asin nagpabakal nin trigo sa mga taga-Ehipto. Hulitaan gutom na matian na sa daga nin Ehipto. Mga tao hali sa manlain-lain na runa nin kinaban, nagduman kay Jose sa pagbakal nin trigo. Hulitaan nakalakop na ang gutom sa bilog na kinaban. Ang mga aki ni Israel kairiba kaitong nag-arabot sa pagbakal nin trigo sa Ehipto. Hulitan nakaabot na ang gutom sa daga nin Kanaan. Asin ta si Jose, iyo an may kapangyarihan sa pagpabakal kan katawuhan gabos. Pag-abot kan mga tugang ni Jose, idinuko ninda an sa indang lalawgon sa daga. Kan mahiling ni Jose an sa iyang mga tugang, namidbid niya sinda. Alagad, pinaghilom niya ini, kaya magabatan sa iyang pakiulay sa inda. Dangan ilinaog niya sinda sa bilangguan sa laog nin tulong aldaw. Kani katulong aldaw sinabihan sinda ni Jose, gibuhan nindo ini asin mabuhay kamo. Hulita ako, tao na may pagkatakot sa Diyos. Kung kamo matanos na mga tao, saro sa ng tugang ang kaipuhan mawalat sa bilangguan. Asin ang iba, maglakaw na sa pagdaranin kakanon sa saindong mga harong na nagkakagurutom. Alagad, magbalik kamo na kaibaan sa indong tugang ng hod. Dangan mapapatunayan ang sa indong tataramon, asin mabubuhay kamo. Asin ini ang ginibo ninda. Nag-urulay sinda magturugang, totoo man ang God na kita pinapadusahan dahil sa satuyang tugang. Nahilingtaan kamunduan nin sa iyang kalag, ka nakikimahirak siya sa to, asin daita siya dinangog. Kaya uminabot sa tuya ang kahurasaan na ini. Nagsabi man si Ruben, bakong sinabihan ko kamo na dai magkasala sa aki, alagad habo kamong magdangog. Hilngatangon yan, sinisingil kita kan sa iyang dugo. Daininda na araman na nasasabutan sinda ni Jose. Hulita nakiuron ini sa inda, sa paaginin sarong interprete. Suminuhay sa inda si Jose, pati nagtangis. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tawan sa mo an sa imong pagkahira kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Tawan sa mo an sa imong pagkaherak kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Magpasalamat sa kagurangnan sa tanog nin arpa, sa tugtog nin lira na 10 an kwerdas, awitan siya. Bagong awit, awiton sa iya. Pakarahayon ang tugtog, magkurahaw sa kaugmahan. Tawan sa mo an sa imong pagkaherak kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Linalaglag nin kagurangnan ang mga mukna nin katawuhan. Inuulang ang kapasaluiban nin mga banwaan. Alagad ang kahatulan nin kagurangnan, nagdadanay sagkod lamang. Ang sa iyang kaisipan, dainin katapusan. Tawan sa mo an sa imong pagkaherak kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya.
ang mga nagsasarig sa iyang pagkahirap. Ililigtas sinda sa kagadanan, pangatamanon sinda sa tahaw nin kagutuman. Tawan sa mo ang sa imong pagkahera kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Sabihin mo, Diyos ang kalangogan mo, sa mga tatanamon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asil sa imong Pagkakyaw kan banal espiritu, na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, kamurawayan sa imo kagurangnan. inapod ni Jesus ang kagduwang disipulos. Tinawanin kapangyarihan sa pagpalayas sa mga marumpot na espiritu, asin man sa pagbulong kan gabos na sakit asin hela. Ang mga ngaran kan kagduwang apostoles, iyo ini. Ang Enot, Simon, na inaapod Pedro, asinan sa iyang tugang na si Andres, Santiago Zebedeo, asinan sa iyang tugang na si Juan, Felipe, asin Bartolome, Tomas, asin Mateo, an parasingil ni Buis, Santiago Alfeo, asin Tadeo, Simon Cananeo, asin Judas Iscariote, ang nagpasaluhib sa iya. Ining kagduwa, sinugo ni Jesus, uyaan sa iyang mga tugon, day ka mo magduman sa daga kan mga pagano, day ka mo maglaog sa probinsya kan Samaria, dumanon mo na nindoan mga nalalagalag na karnero sa Israel, sa saindong paglakaw, irukyaw nindo, naharanina ang kahadean ni Diyos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Inulit na naman ining eksena kan pag-apod, pagsugo, kan sa tuyang kagurangan sa iyang mga disipulos, sa iyang mga apostoles, na nagpapagirumdum basically sa sato, kan parehas po na pangapudan, parehas na imbitasyon na itinatao sa lambang saro sa tuya, na magsunod kita sa satuyang kagurangan. Kan nabasa ko ni, I was reminded of my own vocation story. Kaya ito kang salit po ako, pigsishare ko ni minsan sa mga close friends ko, na pagtighapot po ako kung ano ang gusto ko maging pagdakula ko, ano ang pangarap kong magi pagdakula. Permi ko pong simbag, gusto ko maging doktor. Ang ikaduwa kong dream, maging sarong abogado. Pero every time na tigtataram ko ini sa kuyang parents, aramtaman na mahalan pag-eskwela, pag-doktor, pag-abogado. Ang perming simbag sa kuya kan magurang ko, dahil taman yan kaya nol. Hanggang minabot sa panahon na kaipuhan ko ng magdesisyon, iyo man ito sa panahon na nagkaigwa akong oportunidad asin tsansa na mamidbidan ang seminaryo. Kaya basically, inapod ako na maglaog seminaryo, tanganing maging padi. Napaghurup-hurupan ko, sa maski ano man nakamugtakan na igwa kita, duman kita tigaapod kat sa tong kagurangan. The call of Jesus begins where we are. Kung hain kita, ano man na kamugtakan ini. And siguro sa istorya kan sa tuyang ebanghelyo, so enot na mga apostoles, ininginaranan mo yan sa tuyang ebanghelyo, were fishermen. And so Jesus used this context to make His invitation. Kaya baga kang inimbitaran sila, madya ka mo, asin gigibuhon ko kamong mga parasira nin tao. I will make you fishers of men. Of course, they still have to catch something, but this time, they were after something greater. The hearts of people. Bako na sa ng mga sira, kundi
mga tao. They would be catching people for the kingdom of God. Kaya sabi niya digdi sa ultimong parte kan sa tuyang ebanghelyo, paglakaw irukyaw nindo, naharanina an kahadean ng Diyos. Pighurup-hurupan ko po ini. Sabi ko sa sakuyang sa diri, was call was no different. Arugman ka ini sukamugtakan ko, as hindi di ako inapod kan sa tuyang kagurangnan. I was interested in being a doctor. Alagad, ginibo niya ako na maging healer of soul. Sabi kan sa to kakurangnan siguro sa ko, come and I will make you healer of soul. Ang kamautan ko maging doktor to heal people. Pero ang itinaof sa kuyang pangapudan, bako sa nang hawak ang mabulok, kundi ang kalagkan tao. Kaya sa kuyang ministeryo bilang padi, I am 27 years old now as a priest. 27 taon na po akong padi. Sa kuya pong eksperyensya, maugmahon ako minsan pag nag-uulyo ako, as in naaraman ko na naulian sa kuyang inulyuhan. Minsan mamundo man sa padi. Kada na baga ngaya, Father, so inulyuhan mo kasubago. Kaya baga feeling mo, magabaton so kamot mo na dahil na nakahangos, so inulyuhan mo. Magayon na pagmati na nag-ulyo ka, you give them the last sacrament, but they were able to recover. As in, ang pinakamaugma kong eksperyensya, aram po nindo, maski minsan mapagal, gibuhon. Ayun po na maging instrumento ka kan kapatawaran ng mahal na Diyos. Imagine, you were given that gift. You were given that blessing na sa sakramento ng konfesyon, makapagpatawad ka nin kasalan. Iyan ang sabi ko sa sakuyang sa diri, indeed, dahil man nga na ako naging doktor, susog sa sakuyang kagustuhan asin pangarap. Alagad, naging instrumento ka nin kabulungan, kan mga kamatean nin tao, apisar kaya iyo na makamtaninda ang kapatawaran kan sa tuyang kagurangnan. Indeed, He has made me an instrument of leading people back to God. He has made me a healer of souls. God has used me as an instrument in order to forgive sinners and to heal their souls. Namumutan po mga tugang, ang sa tong kakurangnan, inaapod ang lambang saro sa tuya na magpartisipar sa pagmukna, pag-build kan sa iyak kahadean digdi sa daga. In whatever work you are in, whether you are a student, you are an employee, you are an employer, a businesswoman, businessman, gabos po kita sa anuman na station in life that we have. We are all called or invited to respond to His call, to follow Him in order for us to build this kingdom digdi po sa kinapan. The call is the same. Follow me. Magsunod kamo sa ko. Asin pag kita nagsunod sa iya, pag kita po nabuhay, natutuo sa satuyang pagiging Kristiyano, then we draw people to Christ and to His church. Amen? Sagaran ka na ba? Kadaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Bread
Mamipi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imo ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo arualdaw sa gawi nilang ito na buhay. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang mga espiritu, puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagporan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan, sa pagkamuot sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalan an mamuraway niyang pagdato. Kaya kaiba, kan gabos na angkeles sa sinsantos, sa kalangitan, sarabay kaming nag-uumaw sa ipo. Daig tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, panuokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpuanin tinapay, asin pagpasalamat, pinaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idododot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa ibo itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi mag-ako kabugabos asin mag-inom kaini tainian kalis kad sa kuyang dugo kad bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pangibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumdumang kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bagan sa mong papang si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan, ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanig kong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tukon,
Asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimigbi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sinpagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay, namapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero Kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos. Uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, minahimbitar asin minaapod sa to, tanganing magin sa iyang kasangkapan sa pagtugdok kan kahadean ni Diyos sa daga. Paladan kita, uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mo umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong ilinusay sa pagbabanalkan sa imong simbahan. Nandakan hawak mong mahal. Inapay asinana niya mong inaako an sa imong hawak kasindugo sa pagirumdum kan sa imong
sa imong amurawayan. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami warasan sa mo, na mga napano nin kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, as hindi inanggan maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Gibuhon niya to ang responsoryo para sa mga galag. I know that my Redeemer lives, and at the last day I shall rise again. In my body, I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, and my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and at the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition, we will answer, Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your by people. your birth, Lord, save by your your baptism people. and fasting, Lord, save by your your suffering people. and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your by people. your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. And give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Bendisyon ang espiritu. lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin maheherakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary,
sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning and thank